Oh majikan didalani mana pengantin Mama Kalisa kakek yang belendot asik Agis Production lagi burung dari siji emane setengah mati jaluk kalau dituruti jaluk gelang diupai selalu disayang-sayang ngerti gula pengantin dalani maning sayang pengantin sekian wis dadi rabi ora ilok ditumpaki kok goro-goro turu bareng minggu lawi seredem siksa rasane bati minggu lawi sorane dalam mimi tenang banget pengantin di buasi ya mi ami majate singil dikit tadi sorbe lala ning dhuwur bae ayo wes ning dhuwur boleh ning sor boleh keker bu tenang bae keker madar abrak apa asor iki kakek mimi ngaji balik kakek wong tua sama ini bu pengantin agak ngerti sampai wis duwe rapi tapi aja nyiksa kula ora sanggup laraning atine laraning pikire lara segala-galanya pengantinnya bu pengantin lagi durung Mama Chelsea aduh sayang Mama Chelsea aduh sayang bu pengantin sing paling eman kesiksa rasa ning bati niku lawis ora tobat Mama Chelsea pengantin ala tobat joget mi sing lalem mi iya dengan asik goyang tangan di atas kaki di atas jos ya nih Mama Chelsea maning nih Mama Chelsea rumah tangga yang bisa rasuka balik kakek ni wong tua menang tanganku kalau repot baik kita nih dua kagok udah ngerti sampai wis duwe rapi tapi aja nyiksa gula ora sanggup gak pengantin larani ngatine lanjal ibu larani pikire lara segala-galanya pengantin lagi durung jadi siji pengantin emane setengah mati Mama Chelsea jaluk kalung dituruti jaluk gelang diupai selalu disayang-sayang gawe hati gula
Chelsea rada kerem enak kenyakin. Pengantin pengantin Siji Manik teh nah berjejak Siji Manik. Balekakeun ning wong tua tuh balik kita ya Mi aja kader temelas. Ayo Mama Chelsea Mama Chelsea pengantin Mama Chelsea Mama Chelsea Mama Chelsea kula teh ngerti pengantin wis duwe rapi tapi aja nyiksa kula ora sanggup nyanggau lagi bayar dong larani ngatine Mama Chelsea larani pikirin lara segala-galane Mama Chelsea lagi durung jadi siji Mama Chelsea Mama Chelsea Mama Chelsea emane setengah mati jaluk kalut dituruti jaluk gelang diupah selalu bisa